March ni som paku kum sang ni som ni Fimer today an tu le lo ngai thatu hai in rengen chebei kung buk cheu chanchin kim changlem lo hei ngai tla ngai te annual meet la thul ri ani coronavirus ri in leng leya sarkarin mipui pungkhom nei lo dinga thu an su in zana nei in aizol auxiliary central committee chun BSI branch paruk arula annual meet March ni som ni pania nei dinga ti hai chu la thulin la ti in thu an suwa chuang dui ju chun BSI Hmar khulin branch annual meet March ni som ni pania nei ding hi la thul ri pot ani ti in president an tokin thuai dong meet nei ding hun nok chu lahung isu nok ninga ta ti in BSI Hmar khulin branch president Reverend lal huplina tokin thu ai dong ani trong trai khai dit nei ninga ti Hmar khulin joint churches committee chun tu lai ei khovel ngir hun enin nat na ri coronavirus covid-19 in leng na sat leile nam thui tu ro rel na le khotlang thui tu ro rel na fel nok zul le thanok zula theina dingin khosunga koran hai po in tan lawa trong trai na chain of prayer jirtop ni march ni som ni jingdar nga chen vian thok march ni som ni pakhat zan ting dar khat chan nei ni ngate pastor zan ning lo secretary Hmar khulin joint church in arul dan chun hi huna hin mi tu el khom Hmar khulin khomi ta pot thangkim seng dingin afil ngal bok ani nei ko CICDP staff hain digar compound public meeting an nei ko CICDP in kachar sunga tribal hain khosak na tinga ma ai son theina dingin ti in thei to pin ma an lak meka abhikin ai ni nam sunga lo sin thole ran vai hain ma ai son theina dingin thang anhung lak tan ani zani tarik ni som pasare march kumsang ni som ni zandar sari khan digar compound in tin nu le pa public meeting puzo na in annaya hi taka hin mi som ni lai fe khomin program hi lotling taka mang ani pulal tutlung Hmar nei ko CICDP project supervisor in arhil dan chun hi thili lotling thei ani chun April le May kumsang ni som ni thlabor vela asin hitan ninga ta chu le chun mi pui adong tu hai khoma ringum taka hi thili suk pui thling nei dingin in fuina thu cha arhil bokani sunna tlangwal DC rangjam chong of pite kachar samchu jinam tinga khulin jina fe chu an motor chungna achesul lein accident antu ka anat na chlim na tur zo lovin tlangwal DC rangjam chong chun mul amilo lim santa ani ama hi HSF Barak Valley Joint Headquarter Education Secretary sin chalaijing ania Fimer today chin poi atin an pam tak zat ani khapo ko chanchin thar eng suklang the hai chuan ni Fimer today lo ngai tu hai in rengin